All India Local News. Tuso ahin simjing bemang. Tuso atu makai. Manipur gam sunga hitulok dang sunga ni eding. Enchang en me for sanga sikal tolop beri khaini hol mi atom zo eti. Manipur police wa konin thulut akimun ahi. Hiji COVID-19 akivena dinga lockdown ki bol hi tua COVID-19 hi gamdang mundanga akhu che ta jinin zani ni khotun koloi pa modi hi phone kana bolin lockdown hi May 3 chana din ka extend sa ta na hi tuso athingin ngai taw hiti tu ni chana manipula coronavirus athi koi ma nai lo wangin alcohol dona thi mi hi pusal chil chami mi jali ta bang athita na hi hichi thilo naw hi piji na mi ti le masanga thu ki zabanga hichi COVID-19 ki ven na dinga alcohol present hi idona le aphai ti hi golango hi lo le papi hon hichi asilam ta na kilawin alcohol adone na dorvin hi le tu hin COVID-19 na thi sangin alcohol dona mi chi atam ta na hi hichi COVID-19 na ki ven na ding iti naw hichi huyang ki kila ro the hi jinin a hi theile WhatsApp henang Facebook hi jong le voice message sung ho hi ai theina chana na sim lo di win he sa na ong ki nei kin ni hi chule koi hi le WhatsApp dp a hi lo le Facebook profile max ki to lawa na hin text ho am zonga le hi chu a hi theina chana message so na sin lo di win he sa na ong ki nei ni hi e busy na mitia hi le hi chi message so a hin thot wa chu ama chu virus vai khan hi ta message san thot na phone na lu na hi le virus ong chung lu thade ta ni chu nangin nasina hi le chun huang ki kila ro thei inin na ve naw chan la ro thei jing he zan hi kaloi pa modi koma ka sei bangin lockdown hi ai theina chana chu na hi extend he ti date ka fix to wangena man tunin kho pung swamina hin sei do tan May 3 chan extend hin board tan hichi aman extend hin board to kilhonin hichi eho umnal hang gam sunga Manipur sunga school ke thasi jap hi lo le le kha sim thasi school ke nom no hon hichi lockdown extend ki borji nin ui cha ki thavin party borvin hin khunom aman lovin hi hichi deisa lo na tam ta ke ne hi ai thele hichi lockdown sunga hi mi thum ai lo le mi li karwala to ding hi high authority ho ka khona wa chu pass ka hin bolo hitai ipji na miti le hichi lockdown sungin savan hilo le salfo ha tan dukan ho yang akimozo tapun miu siang akikimo sir tapun hizi chun yung kipun khama mi thu mi li to wale inam zonga kiza tun inam zonga kitungin hizi chu ha asale jing hi cha ko naw chen na hung kun do thei he ti deilo sana chu high authority ho khong khwa chu mi pi ho hi ni ra thum kalwala to lo diong hi de sa hi ichi lockdown sunga Manipur government in Manipur sunga cheng ho ne la cha hoi ta supply zo lo hi Manipur government hin ne la cha anei lo hi tan ti ger khom na in Manipur sunga cheng society ho ki khau khomin ne la cha sumla pa hoi aneu newa dom khoma hichi Manipur government yo akile thopi dingin kheu la na kinai ta ni hi hichi lockdown extend ki bol be ton honin Manipur la earth tong ho ki chei ta jinin mi pi hon bazar dung hi lo le chi le wan le nan gari amang thei ta pu win hi jong le tu hin mi pi hon idea tha khat hen pu do kit win hi chu piam ti le gari ho chu en ko na ki thu win gari chu keng na swan win en me hi lo le thile lo ki chu gari a hiang win keng an ki nu so win in a hung thung win hi e che now hi chi Manipur la lockdown hi ahong so na hi le ne la cha thi sanga hi chi drug sa thi mi hung tam zo de tin gin cha na ki nei he e biji na me ti le e ho hi khang tom nai lo hi jit win hi chi nicotine hi lo tabiko product ho hi iti se dam stock na tampun tu hong na stock a ki chain ko kila thi chu mi a ke sampo na hin tabiko ho sikhal talop raja ho ngola mi thi hi tula tu hin mi sang ni lag ta bang aling ta na hi tu kum wang si num ta hi lo le wang phat num ta hi chi lockdown hung hi student ni za nam khanin iti se dam lekha lunglut mona na nin a hin a ke khadin ki pa na le go nu min amangovin hi chi chapu ho din mun hi vena hi le wo jang na nam le jingin hi ji chun
ไอ้เทเลเกี่ยวตุนละเลก็เลยปามอดีจะฟอนในบอลินติงอีจิล็อกดังเฮียกินนะเทศนาละดอเลยสกูลกายจะปังอีจานำขัดสิโลเดตินมีปีฮอนอินฮาร์ติมอตอลนินเกี่ยวหินเซงเงตินมีปีฮออ่างก็เห็นปงด้วยทุสุให้จันนี่นักกิจตายมุนเตน่าทาโด local news ง่ายอยู่สินะบอนจาวินนามาสเต